hali Lesson actually. o le nang le tšhelete ha le sena focus le ho etsalang ka lona Ke a o jwetsa mabikinyana e maneda a ke go botsitse jwale o tatetseng a se yena buang le baka ho yena ga ba gago fela le banna ka banna le basadi basadi ba bakae ba babedi sheba motho a tshwereng 100 rand ha a sena focus ho etsalang ka 100 rand eo a ke re tšhelete e tla motho hore e etse tšhelete nngwe kapa e etse mabaka a ile horeng a tlo khotsofatsa ho tlosa staging sena jwale le re ruta matimona jwale le ruta rona e ba ruta batho bana senna ene le ba rutele ka nako jwale le mogotsetse jwang jwale mo butsweletse fela ka jwaleng tswa molokole ka tsama tswa ntsha ntho le kentseng e etsang o rano e jwale tswang 1 2 3 kuba Jesus name o bone batho ba kae ba itre wa ba tseba yes ba thwadi zone mo ke utlwa ka hore yes o re so sele jwale o lebetse bua le nna tshwarele ntate moruti ye motho a telelwa mo ka tsatsi le tlhatse ka etsa deliverance a ne a tlapa pa tle le bo o na le bothata ka mpeng ke utlwa hape e ba bohloko ke nako e kae e qadile no ka bo December la ke tenne ke a utlwa hore nako nngwe e se sa roleile hape ke tsebe ho etsalang jwale ba sa njwetse ka motsa ba beke e fitileng ntate Mokgotene ke tlo go jwetsa ke re jwale na re se re bua ka tsa malapa jwale ka ba no tshaba re tlontina nna o ntina o sa di tšhelete mara o njwetsa ka mathata mara o mpa tšhelete yo good go attenda ke ka pelo e telele tswa le mo kentseng ka mpeng le mo kentseng ga bo botsetse hape le mo butswetsa hape le ba ka yana ba mosebetsi le hae le ba mosebetsing le hae wa le mo butswetse ke tse ke re itse pele re tla mo senya fikara ntshang ntshang ya gantsha re ntshitse re qetile ha ke ka le thola ke tla le tshisa maleme ka letswai 1 2 3 4 kuba mpe grape ties ya botlolo o bosontso e bula tla ya kolokoti o bosontso e bula tla ka speed le tlweletse lwana le monna wena a good miskat ke re re tlogetse go lwana ntate Moruti setse go le shapo no bare ntho e nduba ntate Moruti ke ntho ditepo tsa se go khatlong di dula di tletse hala gotle nako la re tsoga dipotologile bete yo tlokwa athe wa bona kala thina sofana naye athe wa bona thina sofana askala mruisa diata ruisa di kwa tla go thusa bona ka mpa eno ha e bohlele modimo ka ke rapela mpa ena ka grape ties ena a ine a bohle o tswe moya ka mpeng wana ka lebitso la Jesu eno o ka monna ska hlola o tshwara glass le a wine bana jwa baloi ba re ba butselletse jwana gore go tlele jwaleng
ka hlona o itshwara wena o santse o le handle with care wena ko re ile le bo ntho kana ke bo tweezer o theosetse setso ka tweezer papa se ke la lelisa baemo a lo se fihle le tla fihle lona le batla tola di stage be le ka hlwe kgolo mo tsamaya ha o qeta mo tsholela papa ka bo di cabbage mo rekele tweezer a theosetse ka tweezer o tlele di-wine ke ntho tsa batho haholo le na le o bona ditepo tsa sego Ntate moruti bosigo le motshegare le mo mošola re tsoga da re dula maotong matsogo le bana o na le letswai le feleng la kereke ya ke sana lona ntate moruti gobane o sena lona mpe letswai le fene letswai le fene o leng ka tjena la kerekeng ya victoria o bo ema le mating o sa kene o bo ema tjena o bo re baloi ba teng ka raka moreka out tswang le a tsamaya le tsamaile a kutlwe le reng le molokolotse le a tsamaya kapa le tsamaya a kutlwe le reng le dinkile le a dinka ditepo tsa sego di phuthe mo tloela le bolo di phutha o ema le mating a o kene ka kamoreng o bo tshela tjena nkang ditepo tsa lona tsa sego le a dinka a o so moso black le topo e white tlokwa e se wena o ausi wena tlo hlaka ka sepiti ngwanaka then kopa lo rapela le ausiane wa topo a beileng beke hodima hae kopa tle kwa le wena Ntjhebe o etsalang ka maoto a hao ausi o etsalang ka maoto a hao Ha ke tsebe ntate moruti a opa fela ke a wa fela ntate moruti ha ke tsebe bothata bo kae o ile a njwetsa ha ntate moruti wa fela ntate moruti o wa o ntse o tsamaya ke nako e kae Ntjhebe ke nako e kae last week Friday ke wile ka shopong ka ke bokanetswe ke batho gape ha ke tsamaya mo strateng ke utlwa ka re ke nane sedidi manto ka opa ka tlase be ke wa ntate moruti se le nakonyana jalo wa ile sa njwetse ke moya wa ntate modimo bo mpontshe wena and nna ke rata profita because I say le profit se ke le ba ntse bang ke bo mang o tla ba sa di fast forma ya eng lona fast forma ya eng ke fast forma ya eng like the prophet hai tsa bo profeta di nhlotse wow o tsamaya stratong ntate moruti yane wa ditepo tsa sego ka ikiana le ene o natsana le problem e jwalo na ba o romela ditepo tsa sego papa ya moruti ke nnete ho etsahalang ka ditepo tsa sego di tlabe di le teng preaching ha ke kena ko ntlong kwa le ko businesseng tlabe di tla di fihla dingwe bala ga ke di kgaola ntse ke re ka lebitso la morena Jesu Kriste ke le kgaola bo maotong bosiu ha ke re ke a tsoga ke re ke a bathroom ke re ke a tswa fela ganye tlabe e se e nkrosa maotong ditepo tsa sego ditepo tsa sego ene ho clean ya mosadi ena ka sehloho a ba le shapa ka ditepo tsa sego le dintshitse
le dintshitse ne le dintshitse a re tsamontsha ditepo tsa sego le dintshitse le qetile a se ka tsamaya dintsheng le tlo dintsha tepo tsa sego a ke utlwe le reng buela modimo wa le ke ntse ditepo tsa sego ka tlong yang le krishing bosadi o rera wa re sokodisa ga le go bolelela gore go na le monna a motelele re batla mmona go na le monna a motelele go na le monna motelele ee monna ona ke ena a re distepa le maobane bosiu ga a rapela o mo bitsitse e le go na le ntho e tse ka odimantlo ne le etsang ka odimantlo a ke re ga se ba re batla ba gaoganya batho ba le monna hae le monna hae le batla ba aroane ee re ba arohane le ba aroanya ka o etsa kore monna re leka gore re mo etse gore a be weak jwa re batla go mo gaonya le ene gore a se ka tlhotsa a kopana le ena taba ya dikobo gore mosadi o a tsebe o ngala a tsebe o bona bo boti ba bana so ke mona mo moneng a tlo teneng mara le bobetsi ba le batla ka strategy ba etsa gore ba se ke ba kopana monna ena le mosadi wa hae so that ba tle ba kgone ba weak ba tle ba kgone mosadi le batla monna a tenee kapa mosadi a tenee mosadi a tenee a jwetse monna gore ka go botswa ene re tiisitse mara monna o teng monna yo so ditepo tsa sego di kenya jwang mo ha ke re ga mmona go batla o bona le ka litlonene re na le gore re ga mofatla gore a se ka bona re ga mofatlisa tsona ka ba ga tse ba e ka kena ka litlo ha na hlotsa bona jwale le yo tepo ya sego ha e ka kena ka litlo ha sa hlotsa bona tepo ya sego ha e ka kena se tla bona nix tlo ba sefofu jwale monna yo a motelele re lang ka ena e re dulang re mo bona le maobane o mo bitsitse kana ka utlang re kitsitsela ka odimantlo ga a mmitsa moruti ke bitsa ka lebitso la Kriste theola ntho e ka odimantlo o idie ene ile ya wa re saletsa ma monna ene re batla mo tseba wa re sokodisa monna e motelele o sekolo o hae o tsamalena khare dikoloi ha re mo tseba le batla mo tseba re batla mo tseba hore le etseng ka ena gore re ke re bue le ene o ke ena ke nna ntate re batla bua le wena wa tseba ha o ka re kgetholela hanyenyana fela a ke ka etsa ha o ka re kgetholela hanyenyana fela ke le kgetholeleng mosadi eno hanyane fela wa re sokodisa o tshepile haholo o bitsa hohle re mo bakela di-accident jwale le tlo mpha eng ha ke le kgetholela re ka thaba haholo yo re ke tla bona fela se ke letsa jwalo ke fa dikgomo nna ke bapale lena le tlo mphang ha ke re sa le banyenyane ke yona ntse re haholo molokela ke tlo mamela taba bonnyane ba lona tswang molateng tsamong ka dintho tsa lona tsameng molokole phuthang ditepo tsa lona tsa sego le molokolosi le dinkile tepo tsa lona tsa sego le dinkile ne le dinkile 1 2 3 4 5 kuba le qetile le dinkile ausi o sebedise letswai le fene ka kamoreng yago le tsamaile kubai 1 2 3 o bone batho ba kae ke bone mosadi wa a moholo wa ntate le o montjena o mosadi ya monnyane wena ke mosadi a monyenyane banna ntse le re patetse ntho tse kgolo a se la thole ba se la tsha le na le banna le tse o bone batho ba kae ke bone batho ba boraro moruti ke ntate wa ngaka ene moruti ntate ona wa makatsa o na le teng ka December ya re ha kena ho nna jarete ya bontsha re hona le moyo o mongata ka go jarete a re motho ne ke re ke ka morwa ka a re moyo o mongata ya be ke atisa ke ntse ke rapela e be a hlahloba ntate a hlahloba monna hao a hlahloba ntate ya ntate o tsare
a ke dumele a re a mpotsa re wena ba dumele ke ga ke dumele ke re nna ke dumela modimo a bolela gore go na le moya o mongata a utlwa tlalane ya bone o tshwareile moruti ene ke motho wa mosadi e mogolo go nna a se ka tlhola di bua nna taba ngwaneso tsa mo tshela letswai le folo o tsamaya ka letswai le fele wa maoto le mientse maoto le mientse maoto oh seeta se se nšapile ba tsara ntho tse di ka ditsheuwe le mientse maoto mosadi o re batla go mo bolaya go le batletsa mo bolaya le batla mo bolaya le mo bolela tena o itse re mo sirela le mo dirile ra mo fasa le mo fasa kae monna wa gagwe letsa re saile monna wa gagwe le tseile monna gagwe le mo ise ka monna gagwe ke tlo kwata le mo ise ka monna le mo ise kae ke le batsa ba le mo ise ka monna re mo isitse ko mafitli kae ko lebitleng ko lebitleng o shwele monna o ntsa phela le nkile soulu ya hae la isa mabitleng o setse mmele fela ma okay le nkile jwang soulu ya hae o rata go nna le o rata re mo tsheletse mo botšhwaleng le matawa le mameleng tshelela mo botšhwaleng le mo tsheletse kae monnae a lebala mosadi wa gagwe le mo tsheletse kae mo botšhwaleng man mo botšhwaleng ga mo gasitse satan ke tlo molekola la molekola jwale mosadi yo le mo kentse eng maotong e etseng gore a wele fatshe re batla gore a nagane fore o na ne high blood le bo disukiri re batla gore a nagane gore wa kula ke rona re mo dirile yalo le ba kae gore a nagane gore o na ne lefu la gowa le ba kae ke tlo bala fitlhela 3 le late monna e mabitleng le go tshetse soulu ya hae go yena 1 ka speed 2 ka speed nka soulu ya monna e le go tshetse go yena mosadi wa gago ke wa go batla boela ko go ene ra go busetsa ko go ene ra go busetsa ko baneng ba gago ko lelapeng la gago ra go busa loko la mosadi yo ntshang ntho e le kentse maotong ae a se ka tlolawa ntshang base ntshang la e ntsha se ka latlhala ka nna la e ntsha e ntsheng dilo tsa rona le re o re isitse ka mollo re kgathetse le kgathetse le molokolotse le mo maotong a e le ntshitse ka speed tswang 1 2 3 khuba mme le kae hamna di kana di motho wa e robetse fatshe o na le product ya kereke o na le eng ke na le letswai o hloka le oli e red o di mix okay ntate mo thank phamsa bonso modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu 1 2 3 le ya tsamaya le tsamaile ne le molokolotse
le tsamaile 1 2 3 4 5 Kubai. Okay, agur okay. Get out. Bien sama. Bien sama. Bien ça tu sais ce qu'il. Eh. Le bagay. Il fait bien. Bien sama kapal sama. Agur le re. Le bagay o he. Le bagay. Le bangat. Le batang o he. Ye Ronald Matata. Ronald Matata sira sa batho ba fihla leti dikerekeng ha a le roheletsa tsene re khutsetsa morao. Smomozana itse wa tla o kae? Smomi o kae? Atla. Smomozana le mona a tlo apologize. Onna. Smomozana motse wa kre. A kre ne se le ntho e kgolo kwa. Ne le ntho e kgolo. Ona le mona a tlo apologize. Kana ne ke na le mang? Le seleke. Smomozana apologize a re ntate ko rekisitse. A re ne ke founela everyday ke botsa gore ho etsalang moruti o etsang ka ra kere ke o etseng. A re nna ne ntse ke fana ka information ya hao ka. A re jwetsa ntho tse ngata Semomozo na itse tla tlo dipaka so ke nana gore moya o mothibetse. Semomozo na apologize sefapa. Apologize on. A re today information ya everything ke nna a isitseng kwana. Ona le mo in la bokae Sonda in le manta ni le manta ona tlo apologize a bua dintho tse ngata tse re tetebeditse mara ha nna ke dikene because a ke na le kgomo o se mama tsa ba se go tlo tlabanya re qeta ho thola le kgomo le a tsamaya le a molokolla Ramolokolla. ne le batlang ho ya Moseduna. Re batla ho etsa bana ba hae. le ba etsa Bana ba hae ba be dintho fela. bana ba o tsamaya le mamme o ngwana hae tlo ka ntle ngwanaka le qala o tle a tle ngwanaka o tsamaya kere ke kae hantle ntle wena Re ntse re sa tsamaye kereke. oh pato qala o tla mo re se bile tlile le diary le pen wena ke o rata o tla yo ko fa ka sefapana. God bless you. So o tla ba le bare o tlo tseba gore o etsa lamo a se mama ha o ya bua le ba kae ka ho yena le ba kae Re babedi. le eng ya bona Re family ya hae. le amana jwang le E mo re ba hae ba ba hading ba hae. E mo re ba ha bona. Mo a tswalwa. so le ba entse Re e be ntho fela. A se bone hore a sebeletse fela ska bona hore o sebetsa kae o sebeletsa maisi. so le batla sebetse fela bana ba hae le ba entse Bana ba hae ba dutse fela ha ba sebetse. Ba babedi ha ba sebetse a le mong o kgutetse sekolong a le mong o kena sekolo. ba lokolle ke mang ya sebetsang ke mang sa sebetseng Ha hona motho a sebetsang. ha hona motho ya sebetsang wa le fa se mesebetsi ya bona Batla ba ska ba sebetsa e be dintho fela ba ska ba sebetsa. ka bo family a mosadi ona le eng o eng ya hae Ka bo mosadi ona re bana ba bo mosadi ona ba tswelle le yena ba nyantseng letswele ba nyentse letswele ke ba bontate. yo ka re tsetsa ntho tse ngata mo lokola phutha ntho tsana lokola bana ba mosadi lokola ke yena ye mong ngwana hae ntsha ema mo lokolle ntsha ntho tse di kentseng ngwaneng yena mo lokolle kwa na kena sekolo mo lokolle
Qetile. 1, 2, 3, 4, 5. Let's amail. Kuba. Mama, o bone batho ba kae? Ba babedi ntate O moruti. ba tsebe? E mong ke kwa bohadi ntate moruti. E mong kwa mo ke tswalwang ntate moruti. E mong ke Mo ke tswalwang ntate moruti. mo o tswalang. Eh ntate Ke moruti. ngwana lona. Ha ntate moruti ke familia mo ke tswalwang Ke bona ba ntse ba bolobokantse bophelo ba hao batho ba. 1, 2, 3, 4. Kuba. You are free. Ke kopa ke le jwetse ntho ena be re kwala ba tsona. Let me tell you this thing and then we are done. We conclude the service. Moruti e mong a neng a re rao se le motlwile before ke kena. Ke ma motlwile. O no mo mametse. Le yena o no mo mametse. Okay. A lona ke a tswa le mamele radio. There is something se moruti yana se buileng se ne se le powerful. A re motho ya sacrifice-itseng. Let's say o sacrifice-itse wena. Ho ba le motho ya sacrifice-ang ka sacrifice ka hodimo ya hao. Sacrifice ka hodimo ya hao ke yona e buang ho feta yena ya hao. Sacrifice ka hodimo ho ya hao ke yona e tsang jwang e buang ho feta yena ya hao. E tsa qeta ho tshojola wa tla ntho e kileng ya etsala last year e tsa etseng sa hape this year. There is no way Masekwane ke bua an shebile ka ba batla msheba ka ba. There is no way Masekwane ka sacrifice e fetang ya lona le le kereke. There is no way. We need to rectify that sacrifice and make sure that the libita sacrifice is high. Sacrifice wena mosadi wa motho. Sacrifice. Ke tlala ke rapella batho mona. Itse tata ke rapella batho. Ke rata ho botsa batho. Ko re motho a lowe ke mmotsa hore ke botse baloi hore le tswa mo patalla bokae. Baloi ba tla re tswa 5,000. Ho ya ka molao, once o no lowe batho ba patala 5,000 ngakeng ya hao. I mean ngakeng eo ba ileng ho yona. Wena o bo batla ho patala 2,000. Ho bua di sacrifice tse pedi mo. There's a sacrifice e entsweng o fasa bophelo ba hao. Hore o bolokolle, you need to beat sacrifice and sacrifice e entsweng bophelo ba hao. So there's no way Masakolo re file khomo a nehela ka 10,000 honna. But believe me, as a church, ha ona motho ya tshwantseng a hlae ka ntla fihla sacrifice ho feta kereke. Mbotseng why? Mohlale ke qeta ho sacrifice kerekeng ya ntate PV. PV o ile a re a eme ka pela kereke ya re November nkile di blessings tsa lona. Once motho sacrifice ka 5,000 for bophelo bao, wena bo batla ho sacrifice ka 3,000. Doesn't make sense. That is why dintho tse ding tseo ke le lokollotseng ho tsona ha di so lokolohe, ha le so lokolohe, because there's a sacrifice e etswang. Let me show you something. What is the sacrifice so that you understand the sacrifice again. If ke ya ngakeng tlo ntate Makgetha, he mona o nqekile ne ke tinile sa bosira sa utlwa. Bikokobetso ba o ke bona bo nhlotse. Now, I negative nail. Kore ke laba ka bua di language tsa ka mokhukhu. O tswa se ke bua tseno ke bo FOK. Bula le skela tse. This is between death and life and death. A je ka bua language tsa mokhukhu wa ka. A o tsebe ne ke tine ba ke bua pela ntate mo yo ne ke tine. And ne ke re ke tlo tsamaya. Bo. Ne ke re ke tlo tsamaya ke thuse ke ntate Makgetho. Bikokobetso ba o bile ba ntlisa fatshe bo. Modimo bless our Lord ntate Makgetho. For a man to hore a ikokobetse jwalo. O hlotse pelo ya ka. If malapeng a rona ne re kgona ho mastera boikokobetso.
hlotse pele ne ke tlo tsamaya bona ha o tsebe ne se ke nkile qeto ka qeta o bua kena ka ra koloi ya ka ke itsamayang o hlotse pelo ya ka. So when Ntate Makgetha a ya Sangomeng a patala 5,000, then Sangoma bo mo fa dintho hore sebedisa ntho ena le ena for Teboho. Then Teboho ba tla November ba mo rapella, and then ha qetile November mo rapella motho ya pat hona le motho a patetse bokae 5,000. Then wena ha qeta ho rapella ke pa qeta ho rapella mang ke mang, let's say qeta ho rapella Teboho, Ntate Makgetha o tswa patala Teboho 5,000 ngakeng, e etsa sense jwale. Ntate Makgetha o ya ngakeng for Teboho fihla patala 5,000. Then ntho e etsang hore meriana ya dingaka e sebetse haholo ha se moriana, it's a sacrifice e entsweng for moriana o. Sacrifice, because that is why most about ba re loyang ba dintho tsa bona di sebetsang, because ngaka ha e fitla re mphe 5,000 ka nako tse ne o thola hore ha ona yona o lo e batla, you sacrifice for Teboho. Now Teboho wa tla fihla rapella, then Teboho yena ha ona sacrifice a e etsang ho break the sacrifice e entsweng ka yena. That is why re ntse re sokola tjena. Motho ya patalang hodimo ka hodimo bokgoni ba hae e se le sacrifice ntho. When you pay ka tlasa bokgoni ba o, let's say wa kgona and then wa kgona and then o kgona 5,000 wa kgona, as a sacrifice because you've got the ability. But ntho e sacrifice ang ke ntho re a ke a o qetela a ke na bokgoni ba yona ke na yona, but I'm going to make sure that it's a sacrifice. Le o nka ile o qetela, it's a sacrifice. So the problem ya rona ka ra dikereke tsa pholoso, people are sacrificing for us. Are sacrificing. Now if somebody came about a sacrifice, that is also until le tsebe le botse ntate wa lo dikgomore estimation ya kgomo ke bokae. Then I'll dule fatshe le calculate 10,000 a re nke re kgomo ya ne ke 10,000 lona tshwantse le kopanye le etse 25,000 kapa 30,000 a le qetile be le etsa sacrifice le lona ke le fa sephiri. Tinga go le nkwatetse ka te ke bona le letso la hao re kwatelane le nkuta batsala. You need to say that is why Ntate Makgetha ho ya ka molao ho no tshwantse hore every time you must make a sacrifice nje out of the blue. What's why? Because ha re robetsa re tsebe hona le batho ba sacrifice ka kae di altareng tsa bona ka mabitso a rona, ba sacrifice for maphelo a rona, ba sacrifice for the business tsa rona. That is why o le bohlokwa o le bohlokwa hore sometimes o tswe fela o le mpurmanta o fihle hore yena ke lo etsa sacrifice tšhelete. And we beat a sacrifice. And sacrifice again, something e tshwantseng kore ha o qeta o entsha o tlo re ka re tsamaile le pelo kore wena o kentse pelo ya watch kore tshwantse sacrifice o tshwantse shape ka pelong ya. Because guys ke le tse nnete, we are fighting dinto tse re sa kgoneng ho di hlola. Why re sa kgone ho di hlola? It is because le tsela di etswang ka teng ha re bone. Rona re tswa fela o seng ha o tswa fela ha o tsebe hore ho entsweng, ha o tsebe hore ho patetswe bokae for wena. Thank you. That is also sometimes you must just take your money. We just sacrifice for sacrifice, and also for sacrifice. For excited. What was and when you gave
ba bang ba lona since o etsa promote ya gore tlo nela ka 10,000 letsatsi le nang so le ba bang ba lona 5,000 letsatsi le nang so yetse ka letsatsi le. Now here's the problem as well. Batho ba bang since wena o qetela o nehela ba bang since o qetela sacrifice gale, but you don't know hore o ntse etsahalang now batho ba ntse ba re ke mang motho a keng a bone diriti ka tlong kapa bone batho ka re ba eme hodima hlooho kapa bone batho ba o heletsa o teng phamisa tso ko wena tlokwana e mong ke wena tlokwana e mong ke bang tlokwana wena li fikala ka ke tsabe si wena kiri wena li fikala ka ke tsabe ke si wena kiri wena li fikala ka ke tsabe ke si wena ho etsahala. Tate moruti ke tla be ke robetse bosiu ka bo ma 12 ha qeta ho rapela be ke robala ka bo ma 3 kapa bo ma 2:45 be ke utlwa ka gona motho o nkgoletsang tate moruti. Now talk to you something about that. Ka nako tse ding ha o heletswa two things ba le ba di etsa ba o heletsa for o thebula o nka soul ya hao. Number 2, ba le ba kgona ho heletsa di altareng tsa bona ba o heletse lebitso la hao. For iseno ntate modimo ba ba etsa hore wena o iutlwe mara ha ayo motho a o heletsa mo e kana ba o heletsa le kae altareng. Ba tsana hona le batho ba emang dihlong tsa rona bosiu ba fihla ba bue tjena ntho ya mamang ha e tlo etsahala ke fasa bophelo bae o sa bone. Hona le batho ba emang bosiu hodima dihlong tsa rona ka tsho sa mofi o tswang hlo ya o ilebima. Hona le batho ba emang dihlong tsa lona ba buang dintho bosiu. Hona le batho ba khesang bophelo bao. Hona le batho ba khesang bophelo ba bana bao dihlong. Yengwe kena a ba etse popi yengwe banka diphahlo tsa hao a ba qetile mmamele hlangwana ka ska robana ska itheola mara hana le monna o dumeletsile a robana no hana le monna ka phomola ka nnete. Now, yengwe system e ba lo ba etsang ke go nka diphahlo tsa ba di apesi popi mara ba di alafatse ba ema mo hlo ya full dress ya o ile ngwana teng ba bua le phahlo ya hao. Okay, ke a tswa le nkutlwe wena o etsalang go na le diriti na go ntla be ke go betse mo godimo gabetse tle ga ke be ke bona ka go na le motho o feta wena Tate moruti e diragala ha ke rapela ka nako nngwe ke utlwe ka go gona le motho mo pele gaka nako nngwe bo motshegare ke kgona go bona sereti sa motho nako nngwe ke be ke utlwa voice e nkare ya family yaka ha o heletsa lebitso la ka. wena nna ntate moruti ke motho o rekisang motshegare a body ice o rekisa ice ke utlwa motho a ngweletsa ka lebitso ha ngweletsa ka lebitso ha ke hlaha ke fumana ho sena motho kapo ile ngwana e ke ngwana ke tlo reka di ice ha ke hlaha hona motho. wena ne ke bona dikgogo ke ja dikgogo o di bona fatshe fatshe mo ke re ka sheba dinyametse be ke jwetsa o botse fona le dikgogo tse ka ntlong o tla mo ke bona ditwe ha ke re mahlo ha ke sa di bona mara ke di sheba di teng mara ke re mahlo ha ke sa di bona. Okay, o itse wena wa hoeletsa Ntate moruti wa le moheletsa ke tlo kwata lona
wa le moheletsa a le tlo ntshokodisa lona wa le moheletsa ngwano kore buela modimo ga bua ngwano kore ha re itse o dula tla mo kerekeng o dula mo ke le botsa ba ntho a dilas wa le moheletsa ga batla botlale ba gagwe re batla le sa gagwe so a le moheletsa o etsalang re batla a tswele khandla bosiu kapa le motshehare re mo goletsa bosigo so ha tswela ka ntle o tlo etsalang ke le botsa le ho qetela a le moheletsa ka ntle o tlo etsalang ha tswela ka ntle o tlo etsalang le hlala ka le tlo bua ha tswela ka ntle o tlo etsalang ga ta ntha ga ke molokole phumula le bitso la e mo le lentseng teng tsa mo le phumulang ha le moheletsa bosebeletsa a tere yaanong ga re itira diriti tseo re shebile gona no dilo tsa gage di a bulega success sa gage ya bulega yaanong re batla go ikwa ena ga re itse re tla ikwala yang ko ntho e nngwe le nngwe a ipolela le romela diriti di dirang diriti tseo diriti a kere ra mamela gore ba plana this and this ena ga ba plana ntho tsa di a bulega so re batla go kwala le bakae ska mpotsa re baka ke bonkitse ko wena o le gape o buile a tere yaanong gore ke bue re tsena ka monna gage because monna gage o swaka ke yena o strong so ke le ntelane o buile ne le kgorofo le tswa ile kgorofo le ntwala mpe a ke le ontle blamla okay o tlo phutha o tla tla le khotleng phutha ntse tsa phutha le ntwela mpe lona phutha tla di sheba go dite sheba mano etsala ntse le etsa mo re bula tiro gage ya government ya government tlamela tlo founela ona o tlamaya fune mo lokole re ka lokolo ba tla tlo gona tšhelete ngwana bula wa itse ngwana go tshepile yang a ke ba tlotla nix ha jana tshepileng ka ba fihla frogo Regis ke tlo le sota le mika pele ya tsama sa re shota tswa 1 2 3 kuba Jesus name le feritse le phutile diriti tsa lona tsama 1 2 3 4 o bona batho ba kae one wena o bona batho ba kae ausi o bona batho ba kae ba bangata le tlo tsamaya a kutlwe le reng kana le batlang o yena le batlang re batla go tlosa katlego ya gagwe le dira o na le katlego ngwana kana ba itse ba mo etsang yana o utlwa di-voice nkare o kgweletswa ke batho ba ko le a moheletsa and then o bona diriti ha le moheletsa o etsa le a ke ga bana katlego te moya ha le moheletsa motho o etsalang re batla go mo tlosa re nke seriti sa gagwe jwale ha le singa jwang ha arabela kapa o etsa ha motho arabela ha le moheletsa motho ba arabela o etsalang re nka seriti sa gagwe nka le voice ya hae
re sebedisa le mme wa hae wa ba utlwang ka re ke mme wa hae ya mo eletsang. O utlwa ka re ke mme wa hae. Lebaka e ho yena. Wa le nkile ba ba le hweletsa le hweleditse batho ba kae? Ba bangata le ngwana hae. Re sebedisa le hore bana ba hae ba ska nna le katleho. Ke ma kene sekolo jwalo ka nna. A tswa calculate. A ke tlo re le bue. Calculate le 30,000 hore ka etswa ke a batho ba ntsha bokae? Batho ba kae? Ba ba kae? E ka a ke tsebe ke re ke batlaletse yona ntho. Ke a le thusa. Ha? A ke tsebe. Ke batla yona eo. Kore le ngopotsa ha ke tla faila sekolo ne ke le tse. Teacher a le botsa teacher le hore. Okay, 300. Cover 200. 1.5. About 30,000. Le tla decide lona le etsa jwang. Nna ke le thusitse as a church. O bona ke a le thusa. So le tlo mo lokolla he. Le am lokolla. Ba thata go mo lokolle. Go tletsa. Hobane re shebile le bang le ngwana hae. O etsa? Hobane re shebile le ngwana hae. Le shebile le ngwana hae. O re o etsa ngwana hae. O bohlale ngwana eno. O kae ngwana hae? Ha ke ne ke re ke mona. Ngwana eno ha ene tshwantse ba kry-ile distinction tse 5. Re entse gore a fumane tse 3 fela. Le matitjhere a hae a lwana. Ba ga ba ntho e sa ba di e fumaneng a se yone. But matitjhere a feel hore a se yona ntho e fumaneng. So le dinkile jwang distinctions tsona ntho tseo. Ha ke re ga mosebetsa ga bona ngwana hae o na le katleho. Ngwana ono a ke re o apply-etse o ba lawyer. Ha re batle gona. Ngwana o apply-etse o ba lawyer. Ona re batle hobane le eng ya hae? Ba bang ba bone re di-family tsa hae. Le mo tsamela ngaka kae? Tabantsho. Le patala bokae? Le Lesotho. Le patala bokae? Re patala 5,000. So jwale ka le patetse 5 hore yana a hlole sacrifice ya lona tshwantse etse. E tshwanetse a patele hodimo ho feta eno ya rona. Le tseba ntho ke buang ka. Ra tseba November. Ra tseba gore ha ba no etsa ke re November ra tseba. Hore ha ba no etsa. Ha ba no etsa tšhelete re ntsha re rona re ntsha 10,000. Ha ba no ntsha 20,000 ra tseba ba tlo hloleha. O ile wa nka maki last time. Wa re batho ba ne ba pledgitse ka di 10,000 ba ske ba ntsha di 10. Ba ntshe more than that. Yes. Batho ba ntho mohlana e bua ne ke le morao mane. Ke ke re motho lo bua nnete. Ba tsona sacrifice a sepapadi. Nka le tshwatla dihloho. Nka le tshwatla dihloho. Why baloi ba wina? And ba khona lo shapa bana ba ntate modimo. Ba etsa sacrifice and sacrifice ke ntho ya ntate modimo. The reason why ntate modimo a sa khone o ema sacrifice ka pele ke lentswe la hae. Ke go boy Peter. Sacrifice ke lentswe la hae. And because ke lentswe la hae khone le ema ka pele because o tla ba contradict a tsebo lwantsha lentswe la hae. That is why lentswe la ntate modimo hore na le etswa ke mang le tlo sebetsa. Hore na le lwantsha le etswa ke moheteni ke motho ya sa pholoswang ke. That is why batho ba loyang why ba sacrifice.
sacrifices into ya Satan. But ke ntho ba inkileng ya ntate Modimo ba etsa ba operate ka yona. But baloi ba shapa ba re shapa ka ntho ya ntate Modimo a tsebe ho ema ka pele. Because if ntate Modimo ka stop, it means o ka ba contradict, o ka ba lwantsha lentswe la hae. And ha kgone ho etsa jwalo. That is why ba sacrifice baloi. Because sacrifice, it's one of the principles ya lentswe la ntate Modimo. This morning, something came to my mind. Somebody came and they sacrificed in the church. And then I thought I'll sacrifice. It means if there is something you I thought, because of the sacrifice I sacrificed there. But it's just that maybe na batla di blessing o tswa honna, maybe na batla eng ha re tsebe. But ntho e ke le ka boiso gore sacrifice. Morutiano buile ntho e ke leng khale ke bua re sacrifice ka udimo ho sacrifice wena o yentse. Hona ha ntse ke tla ntate Modimo o reveal sacrifice ka auction. When ho rekiswa koloi ena auctioneer motho ya auctioneer o tla ba re 10,000 le phamisa matsogo kaofela. About 15,000 le phamisa matsogo kaofela. Because kaofela lona le na le 15,000. Ho fihlela iba 55,000 ho phamisa ba babedi. 60,000 ho phamisa le mong. Why yani ile ena bita? Because of child incident, the amount incident, it bita the amount and e kyona e etsa ngora a thole ntho ena e hloka. So sacrifice is like lelwanela ntho. Lelwanela koloi e auctionwang. So le bita kaofela mare ya tlo e wina. Ya tlo thola koloi yone ke ntsa sacrifice tšhelete ka hodimo, the amount e ka hodimo. It is the same thing. Ole a tsaba tlo intsha. Ga tseba. Le tsebela kae? Ga tseba November ba no intsha ba no e gona. Ne ke tla botsa potso tse thata bare jwale se re le life. Hona le mogore le ka re phosa fela mare le sa re ntse. Ha ona mogomo ka wa re muta. Ku muta.
Sure, ba bangata. ngwana hao o fe into o na tshwantse ho fumana distinctions tse kae Ana tlamehile ba kry-ile di-distinction tse 5 o kry-ile tse 3. jwale wa ile sa tle hona Stisha wa hae o na itse a ye ko pele. Nna ke bana ngwanana wa ka ntate moruti wa nyama. so wena wa e sa tle Ntate moruti ke ne ke nyahame hona letsatsi le le results ha di jwa ntate moruti. Ke tsoa ka toro ya hore ngwanana wa ka o feitse. Ebile ke tshaba le o mo jwetsa for man ke le rile o feitse. Kana kwa ne ke mo tsosa kreman. Tsoa ke re Luyanda ana di results di tswane ding tsa go mona he man mama man di results di tlo tswa ka 6 batho tshaba sheba di results kana kwa ne ke ro yena man ha ngwana ka ke man ke lo rile o feitse ho nka re bengwa ha ya go monna mama ke feitse ke tlo ipolaya o lokise di police wena wa e jwetsa ngwana toro ja ne go tla ke sa gona motho. ke tla bona ke re ke tsho le a tsamaya e ya eng le ba kae ba gata le mo bitsa ka pa le etsang ha ai do fepa bo Le mo papa a re ba mo bitsa. bitsa le mo isa kae a le mo bitsa le ba tlwaetseng ga bo bitsa gona ga batla hore a sa le morao da kowe a ba go utlwa ba le batla le sa le moraka ga sa le morao a le sa le morao jwang re bitsa na kwa re bo bitsa ga be re batla gore a tla tlo sheba gore na ke bana ko wa ba itulela a ba ga bala ha hlaha o tlo etsalang ha hlaha ka ntho etsalang ha hlaga ga tsamaya November ke re sebedisa le bana ba banyanyana motho ene wa ba utlwa bana ba jwale wa ile mo bitsa le mo sebedisa ka thoko o be a tšhelete ya bana ka thoko bane hobane nga e bona ho gabenyanene ga ba gomme le bona Le ba kae? ga ba ngata November ga batho ba zone ya November mosadi yona o bohlale November ka ba le hole ka bophelo phutang thotsano phutang le kona le business ya ka speed ko le bana ba hae November le mama kgetha ska robala ai mare lona le ba nyetseng le dumeletsehile bomme molokoleng khuba ba bang mosadi ya nyetseng yona o dumetsehile ka bo fokotsa re ra bothata bo pulami a le a tshwanela no mme o bona batho ba kae tate e bo batho ba ba bangata a ba sa hlola ba o heletsa wa ile mo romela ditaba le dintho Le dikgogo. motsekisa monate le mo tsekisa monnae le mo isa kae monnae ge mo batla le mo batla monnae ke yo ke ane tlo ntate tlo wa batlo le tlo mpha bokae ko thuse ke o lokolela mosadi o tlo mpha bokae re tla bua monna ha ila mmatla le mo isa kae monnae o change bophelo ba ngwanona ee yana ba rata mo mona ka ditwebe ba lahlana le batlo ba lahlane eja le batlo mo romela ka ditwaba ba lahlane eja ee jwale toba tseo di etsang di senya ntho ngwe le ngwe ba dula ba lwana le dula le lwana re dua re lwana full time haholo fela so toba tseo ke tsone tse kgona ho ba kabanya eja e ne re ba tsekisa le ntlo ba e rekile ba rekile le ntlo so le ba tsekisa ntlo eo eja ke bo mang bone le ba kae re fo le eng ya bona ke famina hae ya ngwanona ya ngwanana yo eja phutang kaput ka speed okay ke le mo kentse monnae ke yena yo eja le mo kentse re tsa fello ke mosebetsi okay le ntse ra felwa ke mosebetsi eja o feletswe ke mosebetsi o fedile mosebetsi last year ka February lena ngwanana o felletswe ke mosebetsi le yo haya bale balokole re dintsha le ka mona re dintsha kaofela ka pele le mo kentse re tsa kgathale a kgathale jwang
a ba le takatsa ngwanona a mo lahla le ngwanona a mo sheba ka ha yesi bana ai ya mo le teng se le kotsi haholo ai bo mmele ba tlise kwana ha o se utlwa kgathetse fela o bo se mo rumela ho nna o ska ba tshe wena ha re so le ba le taba botaba ba hao molokole ntsha mosadi yo le mo kentseng ka pele yena ke mo kentse dintho a sa kgona ho tswala bana next a re batle next o na le bana next ana bone le mentse hore a ska etsa bana a sa etsa bana monna mo tenela lo sheba ba bang strateng o batla bana butwaka o batla bana ya ba batlang o batla ba ba kae hona jwale nka ipomba ba bedi fela okay o ile a check di-pampers tse di tsamaya bokae ha se bothata di-pampers Hai boy man. Ha se bothata ntsha ntho e di tshitse ke tsa sa monyala pasi le tsa ba ska ba nyala next ntse ba ba rega lenyalo no molokole ke molokolo o tseketile ke famile ba phelo bae ba lo sebetsa khumaya 1 2 3 4 a o se bona batho ba kae perform tate mo ma lo etsa ngwana vandag tsamaya yang hai tsamaya lo etsa bana motho maka ke mo rapella lo etsa ngwana a tloa mona in Jesus name fire a go re Jesu ke morena now message waka because le tswa re ke re ke rona ha isa tswa late ne ke tlo bua ka message e nkile ka ruta ka ona gale hore test 1 2 hore re na le baruti ba boto e kae boto ke go bonga dimela ho cha ho ka re bana nela tu ya rona Urekisa di sweets. Urekisa ma. Mapopcorn le di stulu le di sweets. Mahar. Di pene tsa bana tsa sekolo. Ke mentse ke di beya di 5 rand tse. Ke sa batlo ho ja ke etse ke reka pakete ka. Be ntse ke ja until di fihla ntho ntse ke di batlang tsa hore ke type ke etse ntho tsa ke re. Ona mmeno tlo ne hela. Bua. Ha rena diphiri. Mo tshwanele mai. Ntate moruti hoseng ha mai ke ka isa le right bana. hoseng ha ntso re ka monehelo Radio ko ne ke mo mametse so ntate modimo a ba re cause of ntho tse stressa ka tsona tsa bophelo for wena for nna se o stressa ka tsona mai ke a e bulele hle bana for nna and then a ba re di hloka monehelo o moholo o leng with a ba re ho nna ke ne le ka laptop ya ka cause of ke yona e leng e worth 6,000 so ke be ke imaza yona cause of ke ntse ke voice voice ntse bua ntseng hita ke le ntseng hita so ke be ke imaza yona cause of voice eo I mean laptop eo ntse ke producer ka yona ke plana ho release album so and then no je ke nkile qeto hore ke tlisa laptop ho sana Sabonga Mungu.
Papa, every time when the Timdima Arone Heleganto, what's about Bani, and what's about Ronali in Ebitir, Ewethan, Ufitayo. Guys, there are things on the Timdima Atabang or dear weather. The weather of Fitayo Yonang Leon. That is when the Timdima Abraham. I can't remember, I can't review Test 1, 2. That is when the Timdima Ana Aro Abraham. Nehela ka murawa because dintho tse ke o betseng tsona di wetha o feta ngwana hao. Dintho tse o di hloka di wetha o feta ngwana hao. Every time when the Timdima ronele ke tlo ruta ka ntho ena ke tlo ngana go etelele qetile. Every time bazalwana Obana baba mbalona ke tlo le jwetsa sanse gore wa letsatsi lena le soka le fulfill di pledge. If we kile wa emo etsa pledge wa se ke wa iphethatsa. I know why. Phamisa matsomo ma ke tlo thusa. James Modimo a gore ke go tshware jela ka PV ya nang coverile. Emaga motho ha e fanda ga fela phivu na ntshware tsena ka le mosese a ruthi kwa kusikelele le nna modimo ha ka o ama ka monehelo you need to know gore ntate modimo na le plan ka bophelo ba go enjoy the plan ya ntate modimo in the name of Jesus. lo yana modimo o hlonolofatse ka di sweets le ka di popcorn mara bo fila gore tlo nehela ba mbotsa yona ke utlwile lentswe le leng gore ke bontshwa o thwe jwale ka o hana ka wena ke tla nka bana ba hao ha eba ba sa kgone ho bolaya ke lo bolaya yana Gauteng ngwana le rona ba fedile jo kana mpolelo wa re ba bolaya bana beso kaofela hore nna ke be le kgobala ke phidise bana ba bona ke be ke phidise nna so o dutse mana ka re o tla fola ha o hlokala mare se matleng ke tsese ya mo uta ke wa re mpe powder ka speed botena ibe mahare mona ba sa ntate moruti ne ke kopa ntsha bopaki ba ha o haka motho. Okay, yes Solanka mpe powder wa le beile morao kwa ro bula mama ja le fauletse ka nnete ke kopa powder e kgelang ke e sebedisa e ka di cup e ka rento container le kopana le nna se ke tshintshile ka nako tsaka ne le tla ilata makuleng Sarase o le ready bula mlomo kwenya tsamao ema ka morantlo ka morakere ka la me o di maleje o butswele diketso tsohle tse mpe le lifu o jwetse o di felle moyeng matha ntate moruti ke na le ngwana bontse ke tsamalene ho tla kerekeng a ke re la motseba bazalwane ke ngwana mothanhlahlama bitumelo ke motho a bohlale haholo gore bitumelo wa hae o bohlale ka tsela e tshosang but ona sa thole mosebetsi ona le di certificate o yentse security yentse ona a sa thole mosebetsi a applyile to a point ana give up ile now Sireletso o ile a tla ntate morutane a rera ka monehelo Sireletso ke ngwana boitumelo ke ngwana boitumelo ke first bona boitumelo o fe o tlana o tsamale o tletse ke tsamale Siretlo taboga and then a sireletso potlaka hlemo walla askis and then sireletso ntate moruti a batla a tlo nehela ka dieta o no rera ka monehelo o rera hore batho ba bang ba batla ho phela ka mefufutso ya diphahla and then ba tshwantse o understand hore na wena o mofuta wa motho tshwanetse go phela ka monehelo kapa ka mofufutso wa phahla then sireletsa batla a tlo nehela
o bo mmotsa hore na why a nehela a ba go na le ntho e itseng ho yene a nehele dieta tse tshireletswa na fana ka tsona bazalwana ke re mme wa hae ha sebetse e ne le tsona fela haebe le awe after a nehele o nantsa sa tle kereke cause ona sena dieta up until ke khona ke mo rekela dieta ntate moruti ha le tlo dumela last week be ke re tswang ho yona bitumelo na theoetse mme wa hae o fumane mosebetsi ha fihla aya interview ka ba go yena sign contract ba be ba change melao hore e fide yena ka baka la eng ka baka la monehelo now ke tseba matla ao ha ka motho because nako e ne tshireletso a qeta ho nehela o mo hakile jwalo ka James o bo bua pulelo ho yena ntate moruti ke tile mo le radio man ha ile radio wa nehela God bless mo shimona a go ngolle fear ka mongolo mo fear fear aretse kadime mthepumla ka speed ya kolobetswa ntene ale kana le sekolo yetsa ara o tsaka kena sekolo ba tena o tla ngwala pastor fear o bongwala pastor doubt o bongwala pastor what if ite bo pele ke ba le mathata manyalo ne ke ngwala jwala ka wena o bongwala pastor November class now challenge ya rona kereke e rerelwang e nang le baruti ba 4 e nang le baruti ba kae ba 4 a o khone o etsa next le ntate modimo a khone o etsa next kereke e nang le baruti ba 4 pastor fear pastor doubt pastor what if pastor ngile ka raki le ruta ka dintho ka batho ka dintho ka re fear can preach amen fear can preach thabo ya rera doubt ya rera Jesu o re Petros o morana ha ka ba kwena ntaile re ke tsamao di mametsi Jesu o re ho yena tsamae Petros ha wela Jesu a mo tshwara ka letso mo phamisa Jesu o itse why did you Why did you doubt? A repeat ka fela Why did you doubt? Now it means Petros le ha Jesu a se a buile mare motho yo Petros a ileng a mutlwa o feta ke pastor Daud ke pete ke go ba Peter la glass agree Petros Jesu na tsama hodima metsi le tsama le nna Jesu na tsama kae hodima metsi Petros a utla e galla ntwe a re morana ha e ba ko wena ntaele le nna ke tse jwang ke tle ho wena ke tse jwang ke tsama hodima metsi
Petros atla because o utlwile mang lentswe la Jesu. This time o reretswe ke mang ke Jesu. But ha le tsile Pastor Daud a fihla tlisa wa high message. And Petros a utlwa a wela ka rametsi. Jesu a mo hula hore why did you doubt? O belaetse ke. Now ke tlo le bontsha something. Fear re bona kae? Fear re bona mane mo. Mone ke re tlo bana teng buka ya Marena pele chapter 17 verse number 8. Mo Elisha ska ra balance e ngwa le fela be le ntsheba. Le a hopola Elia o fihla mosading wa Sarapeta. Elia fihla ka batsalang mosading. O fihla a re ho mosadi wa Sarapeta ke kopa o mphe dijo ke je. Mosadi yona hore a re ke o a re dijo a re oli e kena le yona ke eng ke a o qetela le phofu ke eng Petros Elia o re ho yana se tshabe. Now why Elia ana re se tshabe? Because Elia ona sa realize hore mosadi yona o sa re retswe ke Pastor Fear. Maoba ke robetse ke ntse ke shaba hore ke ntse ke etsa spring cleaning ka bophelo ba ke bitswang surface ke tlwele surface bus station yona yeno batsalwana e haufinyana ke re le utlwile e ne setse nyane be ke nepeng so ke shaba ke etsa self-introspection or why dintho tsa dintsa ka di delay why hona le dintho tse go tswakang ke di implement. One thing that came to my mind ke di doubt. There are decisions tse tshwantseng ke di nke mara tse ke shapa ke di doubt. Now di doubt di etsa eng? Pastor doubt unrerela every day. And the doubt Pastor doubt le Pastor Fear le what if e ba rutwana ba kotsi ba hai e ba rutwana ba tla rerela ba e ba rutwana ba kotsi ba e ba sala bana bona ba kotsi ba ntshebe se la panya pa se la panya pa because it la ngopotsa ntwa go se tona mahlo jetsa mothapela mpo mo shebetle o bone le o se mo jwetse mothapela ha mo. Jwale bohloko ba baruti bana be qetile bana ba makgatha ka mokgwa ke le ratang bana baka bohloko ba baruti bana he bona ha ba tshwane le nna ke qeta o ema ka pela o ke qeta o rerela re arohana wena ke a tswa o ya bodinawe nna ke a bo Basvater skela kwata bazana ke a tseba le ba emotional le kwata ka speed ke a Basvater ba banya ipope ba banya phamen le akae nna ke a Basvater tsale baruti bana bona he bana ba dula ka mona o swaka ba dula ka howe ba bang ba lona batho ba di masima tswela maholo ntwe asima tswela ntwe boba baruti bana ba pushitse ba ntse difuba tseo o no se mokalo fuba tseo di pushitse ke baruti bana ba bararo ha e ba re ke le shano mphetshele totla bo believe me maleshwane ne ke ritse ke le one mao ba kirmane November maro why hona di dintho tse emeng then ke a shaba why ke soka ke di implement why ke soka ke di etsa doubt ke le sherele le nngwe ne ke sa maketse ne le ke la itlwela because ke tsaka taba tsaka le di ratampe ha etsa ka tsona le di rata ba tsanang gore le a tshwereng ke borokotlo bo le tlo dula hantle
One, bophelo ba ka bo nhloka hore ke nyale. Ene nkile ka le sharela. Bophelo ba ka bo nhloka hore ke nyale. And always ho tsamaya ha mphomotseng ho mpontshitse hore November. Jolo o hloka mosadi ka 10,111. Kore as now. Skela tsaya mazona. Skela tsaya. Ntwena is between life and death. Ekibua. Life and death maraki. You are not dream. Now, kenegena the lady has said, "Thank you, Pumutzen." Obuba silike. Yeah. Obuba ndo tepiso kya. Kibana batwao kisenkise kabana. Wapili nili Mpumutzen. Mpumutzen lili yana ka udimo. Ebuba silike ebuba bo tepiso ba. Hagitwele baba nkibata. Obuba kabana ba nexibita very close to bom. Mpumutzen wenze financial dismissal. No more simi. Unyametse fela. Mpumutzen o tsile ka roa go tleba o tsabaile for good. Le today a kitse Mpumutzen ka marabua. Rabua. Anything re batla Mpumutzen re mfolela wa re thusa wa bua. But Mpumutzen o qele a lofa nyamela. I never thought Mpumutzen o tla tsamaya di wana le positive ka teng. Hore yo ke re kena e fodise mme wa ka. Hallelujah. Untshile le ntho tse ntse kgolo tse le taba tse ntse kgolo. E mongwe wa bobedi e ke mmona ngore because jwale yena sa le pilote lo sa batla lenyalo high and low. O teng ba sana ke ra bua ka batho o teng. O batla lenyalo eno e bile na bua re yena ka ya le lenyalo last step. Ke lona fela ba sa ditse ntho tse. Re dintse di tswile. Mamela mazona ke tlo le bontsha something because I'm done. Ke qetile. Now seleke anytime aka nna nyalo. Kore yena ntate modimo mponse yena wa tsamaya. Aka nna nyalo. I will survive when seleke ka nyalwa ke motho a ka reng no ye ke re ke nya November. But if monna seleke a fitla re ke batla mosadi wa ka ke na boikgethelo. Seleke o tshwantsa etse jwang? A etse nthwane e ke buileng ka ona o seng. A se ka tsamaya. FOKOF. Hallelujah. Akore shaka Zulu man. Seleke o tshwantsa etse jwang? A tsamaya. A ke tlo ba forced to look la seleke. So ke a sheba memanto. Ke ne ke etse di show tsa the right pick. Ka choose ka batla basadi batla ba flyer batla from Joburg from Pretoria batla. Pastor ban. Ke ba dutse fela sefubeng sa ka mo. Sa ke thotse motho ntate. A motle. Pastor na ba re ntate a ba go potsa gore kana o kila nyala. Wa hopola kila etsalang. Manyala o etsetse. Doubt le na ba fihla ba tlatselletsa le yena wa fie. Because ba tlatselletsa na baruti ba. Ba tlatselletsa. Ba tlatselletsa na rutlo Ba tsama ba le bararo ba. Ba ke di triplets man fear le doubt le what if o tlo phaqala hape. What if utletsa? This morning I was shocked ka utla gore ntate moruti mo ye ke mo tsebang. Ya hloka letsweng ke mosadi ke so ke last year. O nyetse this year. Ke ra e ka re nna ntse ke panya. Ene ke a sheba wa ntse ke panya. Baruti ba. Jala baruti bana ba tsama ne renga meni Dr. November. Baruti bana bohloko ba bona mema mageta. Ba tsamaya le runa everywhere mo tsamayeng. And that is why message wa bona o le loud and clear. Because bana ba gona rera la so robetse dikubong. O itlhabile leng kwa no di mabethe ne thata. I ring a many Dr. November ma. Akore shaka Zulu ma. Now, here's the problem. Now I know, that I know, horrible pilo baka bonhloka partner. I know. And I say ka basadi ba tletse ka tshimo ya Eden.
ba hletse ka lefatshe, you ask yourself why a sa nyale. Le nna tshotse le ipotsa. Tshotse le ipotsa le ke a tswele le dikere taba tsa ka mpa le thutse no. La le ka di taxi le a khwathana ka nna mara ipotsa moruti le famba why a sa nyale. Wes le ipotsa le ja dipanana ka mabitso aka. O dutse back seat tsela ntse o ebola panana moruti wa rona. Ene o motle shame. Hi, but why are you hana kaya? Can you pull on you? But you don't understand it. Barutima. Pastor Fear, Pastor Doubt. What if? And thinking is just one of the delay from experience. I want to back a look at somebody back soon. But I'm not sure about him and Tom Dim. No, skill of Kamoshuk. No, I can't remember basketball machine. No, skill of Kamoshuk. You want to offend it. I suck a Zulu. But you ask yourself, let us tell you, but this thing came yesterday. Did you see the whole day? A whole. And only the first that's aluminium. Corvazor scala quata, scala quata. Did you see Cabagalos Calotor, swimming pool? Eh, Marlula quata. Swimming pool gate into a town. Asebascomo, swimming pool. Bon. Then ki begina na ki 57 years. Kini nengi ki divorce. No ki 57. I've left ka 3 years. Begins at 60. And the more unso sanyalo unso hola is the more uban difficult to fit. Is the more uban difficult to fit. Now toku jwetse ke sabotage ke baruti bana ba bararo. Now, when Elia afisha Sarapeta, Musari wa Sarapeta unashapwa ki fear. Until Elisha ruena, mamela butata ba uki fear. And there's a miracle for you. But that miracle we are meant to overcome fear yao. Miracle is waiting for you to overcome your fear. How can I be easy in that? Your miracle. Thank you, ma'am. Fela masadi ana anka abale sebete anka phofu ya uqetela a itlisa because Elisha na itse ho yena are ka morena ya phelang dijo le oli le ke tsa fela ntlong ya ho fihlela pula ena. It means there was a miracle on that modimo na o tshwere for this woman, but that miracle le matla mosadi na itse jwa a overcome fear. Now fear yetsa jwa ngadime lesela ngila ka le kokela ka re hae diplasing ngwana diplasing hae bana ba hantse ba gagaba ha ngwana ka tswela ka ntle le bosiwa a re mothole because o le fifi agree ne re light ka mabone. So le fifi mo tsenelsa so ne tshwantse ngwana ska tswela ka ntle nako ngwe le motsero tshwantse ngwana ska tswela ka ntle na ho nona le dintša tsana dintho tsa ntse ne le ditau
dintho tse ka re mablompoto a ditau ho na le ana na le ene ntse ka le planka ene na le hloene le loso tjena yetse so ngwanane o ne re nka ntwe ka reng taunyana yo re bea le mati hantle e shebane le ngwanane o na dula tjena ene ngwanana batla ho tswa maro ke ntwe ke ena emetseleng ya ntwane ye me still ha ina go tsintsere mari emise bophelo ba ngwanana still fear e etsa jwalo e emisa bophelo ba motho still se fapang sa ntate modimo fear some of you nka boqelle business but there is something yo satana ibileng tjena fike e eme nje ihlelele phambi kwakho e eme there are decisions o tshwantse o di nke and some of the decisions whatever they can change your life. They can take you to somewhere, but you can't take any and you can't make that decision. You know why? Because there's something else that's frustrating you. And it's a moment to keep a mama to it. It's a moment to keep a mama to it. Let's say the fasting. Risk takers. What bazalwane? Risk takers. And then nagina na ke lahletswe ke wa bona hane ke somizi nentse le role model yaka ne ke le powerful le zodwa abantu ne ke le powerful zodwa una etse ntho ya hae a tsamane mapuna ka dipendi. I'm not saying Zoto na it's in twinkle, but for a woman to do that, umunkile sebeti. Martha Moshe bazoto bile successful fit about to both. I get a little of a mampuna pole. Luna gets on to the channel di mamela. Hosanota was so tisted in Nokal mapuna pun. Hakiri Nchebe Luna Luna gilly sepian puno. Bompo. Now, when you check, but risk takers. Bosomizi, bonto, bozoto abantu boma, dingaka, kaufela dingaka kaufela. Lebana banse mba change. Ba motata ki ba fiki bana ba ilem bana bantate modimo. Barutiba, fear, doubt, what if? What if again? There is something that is in your mind. And we share it about the and it gets hard. And I just totally said the results are positive. Pastor, what if it will fail? What if I do that? What if? Now go find out that here is the problem kabarutiba. Harishebe Pastor Fear. I come to the Bible market the quote affair. Pastor Fear obatla tima mosadi ona munyetla wa mohlolo. Pastor Fear mosebetsi wa hae ku tima batho munyetla wa mehlolo yo modimo a ipeile. Ke kopa ho ipheta. Pastor Fear mosebetsi wa ku tima eng because Elisha had to blele mosadi ona se ke wa tshaba. Se ka tshaba. Tsama o lo etsa ka mo kula etseng ka teng. Then mosadi ona qeta o etsa ke le re phofa esa fela ha hae. But you ask yourself hoja ene baneng o ile a tshaba mosadi ona ka bo etsa etseng. So Pastor Fear mosebetsi wa e ku swetsa batho re ba se ka ba thola mehlolo. Number 2, Pastor Doubt. Doubt o etsa eng? Doubt o etsa hore o se ke wa fihla dintho tso tshwantseng o di fihlelle.
Satana ka o shapa ka doubt o fihlela so doubta wena. Ene mohlanga sa qetile moshemane wa ka. When Satana qetile, wa bona ke a ba ka o shapa ka doubt qetile ba o shapa ka ro doubt wena. Jwale o qetile ka wena. Hey, yena yana ba yo. O doubt, o be motho ya doubtful. O fihlela so doubta le wena. And the government might be when also fitness stage in South Dakota when you are the only person for your life. You are the only hope. Hauna mutia munya ka utusang ntlelwen. Hauna mutia buhlokwa ntlelwen. Now you imagine when Satan destroy wena, or you must doubt yourself. Pastor Maria no le ukamar. What's about doubta? O ka doubta memo matsotso. But when you so feel at the staging, so doubt when I was going to get like away. O doubted when doubted it how o doubted this step so but you doubt everything. And Satan high cleans doubt what so it is him, we it as a low self-esteem. We it as a low self-esteem. We call it a winyata. Marito 10 and 20 about doubt. O tlo doubt. And believe me, what if, Pastor, what if? Har like a Pastor doubt. Doubt, Petros or Moran, Haiba Kwana, Ndaelo, Linux, some of the mames. Just or to Petros or some of the mames. House, Lipila Fita, who Jesus. Lipila Song, a Fita, who Jesus, a doubter, a teba. Just a Fita or Butata Bauki doubt. Butata Bauku, Mamela Pastor doubt. That is your problem. Mamete Pastor doubt. Doubt. Iritima munyaka wa official editora tsa rona. Number 2, doubt e re etsa re ska ranka diqeto. Ke batla marana mhlanka yetsa. What if? What if hayetsahale? What if hayipala business e tloswa? What if batho ba tlo mpatala? What if batho ba tlo ntsheya? What if? Now, baruti bana ke bana ba re tshwerele ka ra kereke. O utlwe lentswe la ntate Modimo, moya wa ntate Modimo bo bue le wena. Moya wa ntate Modimo o sebedisa Pastor November. O mo utlwe Pastor November mar Pastor doubt, fear and what if. Ba be ba rera ba bua ka voice e udimo. Tlo kwana James Matha moshimana. Modimo na ronele ka laptop. Why must? Why I must? Doubt. What if ke fana ka yona ke etsa music ke tlo producer jwang? Most ya lona ba tsona. And that is why today let's only the promise that Modimo Melissa to fulfill. Le shapo ke ba ruti bana ba rara. Some of you asolo re khalele ha le so di tshware di chelete. Had I can agar a little bit can I keep a close shelter Marimudimwaka? So what if I can say no because can I back? Now, he told you just something. God bless you, Manaka. Mudimo bless our. Now let me teach you something. Desire Yamurutu November key. Desire Yalim Chanantatum Dimiki. Wish ya lentswelanta tem dimke. Number 1, lentswelanta tem dimle ba tlo re etsa batho ba right ba betere. Number 2, lentswelanta tem dimle ba tlo change maphelo a rona. But ka bo madimabe
message wa Pastor Doubt, fear and doubt. Bona ba batla re dule hona mo re leng teng. Ke kopa o ipheta. Ba batla re dule kae? Maemong a. Now here is the thing bazalwane. The desire, the takatso tsa baruti bana ba four. Yena khala bona o tsile bofutsaneng, mara bana ba khala bona o dutse bofutsaneng. Yena ba tla khala bona bophelo ba bole right, mara bana ba re no, o right o le jwang. A ka bo madimabe re mametse bana. If you go to the fellowship, Luan, there are things so Satan you can't move, you can't take any step. Kabakala di fears lady doubt to lady. And again, you don't need to High sally poor so young that because in the Musa it's up to us or it's a high. But to remember Pilabaruna be yem, I saw the person that I saw the person that Uri bupilo ba buyeme a isa le phoso ntate modimo hore dintho tsa di ske tsala a isa le phoso ntate modimo ke phoso ya hao ka o mamela baruti bana ba bararo. The only time that can make you to trust in ntate modimo I mean the only thing e ka o etsang hore trust in ntate modimo e one. Nanto engeza gore ke dao ke ske ka dauta modimo le gore ke motshepe. One ke shebile gore ntate modimo latile kae ne ke le jwang ke o kae hona jwang. That is why the only thing e ke nkileng qeto o ilokisa ke a o dauta modimo for qeto tsaka. Ke kopa ke phete ke batla o lokisa tabena o dauta modimo for the personal. Yan modimo yana ke mo dauti dinthong tse ba di batlang ho nna mare ke mo dauta for diqeto tsaka because le ntho le nyalo leng ka bele khale ke entse if ne ke tshepa ntate modimo. Aba utlwana. There's a difference between trusting God for dintho tse yana di buang kapa tsa di batlang le o dauta modimo for diqeto tsa hao. You una di plan mara o trust in ntate modimo re aka di etsahale. Ntho tlo le thusa bazalwane this year etlo re thusang hona le nako eo o go tshwantse go tsoselletse modimo o go nke di risk o etse jang o nke di risk so that ho go be le dintho tse ntšha tse modimo a ka di etsang tse ka etsa gore mo trust hape. Ke phete you need to take some risk tse tlo qetelletseng di tlama modimo or a be part ya bophelo bao so that o kgone o tsoseletseha. A le ngutlo ke ma motho ya nang le tšhelete ya dilas ya itshwereng ke ya dilas ya o thewela kapa o ya hae ya o ya mo yang mo le dulang kwa na mama tlokwa tlole yona tšhelete ke a dilas o no tla ka tšhelete yo palama taxi ya okay o tla bona o tsamaya ka tlokwa ntate modimo tsa mo bontsha mosadi ena gore o qala o appeara mothong where there's no hope.
and options. Little le moshebe o tla tlo le pakela, o tla tlo paka. Modimo qala ho hla where there's no hope and options, when o sena di plan le maqheka. Now ke mo nkela leqheka. Samolo bona modimo. Modimo o hlaha when o le out of plan, o so feletswe ke di plan. Le maqheka kaofela. Ntho re shapang ke na bazana. Sheba Elisha o re o re mosadi ona tlisa phofu eno ya o qetela le oli tsa o qetela. So that o fellwe ke maqiti, so that ntate modimo a tsebe ho etsa jwang o appear. Ntate modimo a tsebe ho etsa jwang o appear. Ke mang hape? Ke wa nhle ke o qetela. O no tla ka ka tshelde. O ya o ka ntse jwang? I can say cloud fish like one, kill kish like a peleka one. Tshelde. O ya kae? Rocklands. Ke nkile tshelde ya o qetela. Modimo wa ka. Come on ushers. Moyo alang. Fetela phela ba ntate. In the mighty name of Jesus. Sabanga moyo ngcwele. Fetola bophelo ba ntate. Lona ba loe. Scam promise. Le tsilo yana ne. Le molokolosa kre. Le molokolosa. Le molokolosa. Le tsilo ne. Na 200,000 kata. Ke transport ya mosebetsi. Ntate Moruti. Tsamaya swipe. Sabanga moyo ngcwele. Mina tlokwana ngwanaka. Tlomphentho ya o qetela. O lefatsheng le mahodimo ke re ha ho ya tshwana le wena mo lefatsheng le mahodimo trust yao. I restore your trust. Thank you, Holy Spirit. What's about? Tlokwana morato wa ka. O mphile tšhelete ya dilasi ya o theoela ya o ya mosebetsing. Ema mona pele ka. Sabanga moyo ngcwele. Modimo. Do you know that Modimo sebetsa ka vulnerability? Vulnerability. 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 Yona ntho eo. He allowed bana ba Israel hore ba hloke ba tsamaile ho hata teng. Ho ska ba le any option and plan so that a kgone ho appear. Ke ba repeat eo. A tsamaisa bana ba Israel le ho hata teng so that ba be vulnerable jwalo ka tebo e hlalositse so that a kgone ho appear. Ntho re shapang ke di options le di plan tseo re nang le tsona. We've got plans. And plan ke eng? Plan e shifter
trust unaware o se aware kgona ho shifta trust ya ho ntate modimo. Amen. Plan again is ke ntho e shiftang trust ya hao, because wa tseba rona le santse automatically wa tseba ntate modimo ha ka tsa o thusa o na le ntho ena, o na le alternative, na le plan, and that is why modimo a sa kgonong appear. And tsatsing lena ke re ke tlo nehela kaofela tsatsi lena le tlo nehela kaofela, ha ona ya tlo salang stulong today kaofela. Ke re ke tlo nehela kaofela, ha ona ya tlo tswang today a sa nehela. Ayo hle ayo mba itshenyetsana. For the first time le tlo tswa kaofela le netse in this church, all of you. Mota ke a o rata hle mna, God bless you. Ke thabile o tsebe ko rata ka pelo ka jwa. We want to restore our trust on Ntate Modimo. Amen. Thank you, Holy Spirit. We want to restore. Agumamele tshidure. Agumamele tshidure. Agumamele. Mpe maikihle ngwaneso. Dina ke go ba ithusetsa one hela. Go patlwanela ngwana ka ke morata. O tsile. Ke qetile nako e ngata ke sa tle kereke, and then ha ntse ke sa tle kereke be ke lora ne ke tswere ke moghubu o tswile pace, and then tse ba ntshosa ba re tshwanetse ke ye doctor ke etse eng, be ke sa ye doctor be ke lora e ka re ke tle kereke, and then ha kereke e tswa o bo fihla o ho nna tshidi o tshwere ke lengwele la left mo ke tlo go wena Ntate Moruti ha se la left ke la right, o bo so o tshintsha hore ke la right, then o bone rapella o deliver be ke tsowa ka ena nako yo moghubo o no le bohloko ke sa kgone lo tsamaya, and then be ke nka tuku ke beya mpeng ya ka key holder ya hao o seng ha ke tsowa ke moghubo o tsowa o thubeile, and then o tswa madi ya ba o fodile ke ipolela ha ke tla kereke ke tshwanetse ko 5,000 rand because delivery le ke sa tle kerekeng ke robetse, so ke tlo intsha no tjena Ntate Moruti. Thank you, Holy Spirit. Ne ke re nna ke tlo nehela ka computer ka Ntate. O tlo nehela ka computer hao? Ntate. And then ke bitswa ke letswalo mara no ke a hesha Ntate ke tlo nehela ka yona. O tla moshimane la re a rona shapo ya ke letswalo mara wa hesha. Tlo nehela ka yona Ntate Moruti. Yo, my Jesus. Yo. Jesus. O tla ntate o re ke go ba mmele ntate re tlo ba ntate ke go ba le mmele ntate re o dumelang kerekeng ke ne ke tšhelete ne ke ebetse ngwana stationary sa shorta, so sa ne tshwanetse ke lo mo rekela di-file tse shortang, but ke a entsha then ke tla bona fela. Khona mandla kuphilisa Ntate Makgatha a ke le tsamaya le lo bona Ntate Modimo, tsa mo bona letsoho la Modimo ena. Modimo o rata when we are vulnerable. Tsa mo bona favor ya Ntate Modimo, tsa mo bona favor ya Ntate Modimo.
o netse ka bokae ke kopa le nne ke a go qetela ke kopa o neele kae kareteng ke bo God bless you, Fidi. Modimo ka re a leboha complete deliverance ya hae ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. O neela ka diatla tsa hao. God bless you, ngwanaka. God bless you. God bless you, ngwanaka. Oh ma. A o tsebo tsamaya hantle. Dula mane ke a tla wena. Dula mane o teboha. Mina a go bitsa o tsebe ntate Modimo o ratile. A o bitswa ke nna. Jesus name. Ngwanaka, tsamaya bona favor ya ntate Modimo. Le tsamaile. A go tlele re. Nela ka beke ya hao. Nela ka diata tsa hao. Nela ka tšhelete ya hao. O ne ka tšhelete transport. Come on. Nela ka ba tšhao mfanaka. Modimo o blessa ho. Mami, o ne ka eng? Ka tšhelete. God bless. O ne la reka letswai. Tsamaya bona ntate Modimo. God bless moratuwa wa ka. O ne o reka dikobosha. Netse kang? Mpho ka bokae? Jesus. Lela ka wa tšhao. God bless you, ngwanaka. Netse ka thawele ya hao. God bless you. Nela ka beke ya hao. Jesus name. Ka ke tsebo netse ka eng? O netse ka dieta tsa hao. O ne tlo go tla ka yona. O netse ka eng? Ka transport. O netse ka eng? Ke tšhelete ya hao ya eng? O ne tlo reka kerese. Tlisa tšhelete ya wine. Tate Moruti, ntho e ke ithutileng yona, okay. Ntho e nngwe ke la ka ithuta yona, ha o bua nou tjena na molaetseng wa tsatsing le, ke ho ela ya tsosa ntho e kileng ya nyetsalla about 2 years ago. Ya nruta hore monehelo, mosebetsi wa teng ha so lokolla mehlolo fela, empa monehelo o ka fetoa tshireletso. Why ke tjho jwalo? That Sunday, moya wa Modimo la bua le nna hore ke nehele ka founu, e ne le nako tsena founu tsena tsa camera tse 3 tsa Samsung tse turang di sa tswa kena. Ke be ke re ka pelong ya ke tla itlisa. Manta ha ke tlameha itlisa. Ka ba le ditauto jwang. La bobedi ya ba ho ntso hane. La boraro ka hesha go ke itlise founu e. Ka tla e mona he ke la ka ke sa gopola hantle nane ke fumane mang he ke a isia founu mo. La bone ha ke tswa mosebetsing kana ka palangwa ke koloi ya Fortuner ka lebelo la bo 80 hantle ya o palama ya nlata ke di ka thoko pavement ya nthula ntrapa koloi eno e re hle ke be jwalo e la ntrapa ha bohlokwampe fela wa tseba ntho e etsaetseng e makatsang ho la le mala fela monwana o fela koloi neng hatile tje fela ntho ela le mala wa hopola na bone ke kentse gapse kana go tsana e ne le ka accident eo jwale ntho ya nruta hore imagine ha ebe ke ne ke sa mamela lentswe la Modimo ka etsamaisa phone eo ya ba ke ikhipile ka bo ho etsaetseng jwale ntho e ya nruta hore monehelo o ka o rekela dilemo tse ding tsa bophelo ka mogolo bohlokwa ka teng Tate Modimo o blessa hole Modimo wa ka nhlololo falletse wena Modimo wa ka nhlololo falletse wena Modimo wa ka nhlololo falletse wena le nela ka tšhelete tsa go qetela le tlo etsa jwang o netse ka tšhelete ya go qetela
God bless you. Let's go back out. God bless you. Shimonwak, tamobona favor and that mudim. Tamobona favor and that mudim. Favor and that mudim. Thank you, Marato Waka. Tamobona favor and that mudim. Favor. Keep back the calendar. Favor wanaka. Favor. My one and only. Favor wanaka. Favor. Favor. Nezgariata. Mshimanak. Datum dima bless her all. Jesus' name. Favor. Favor. Favor and datum dim. Favor. 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 God bless you. Favor. Favor and that favor, my boy. Favor. Favor. Put well the fatty. Favor. Favor. Favor and that favor, Papa. God bless you. Favor. Kaena tabena ya gore ntate mo go dia tseba gore di lifa ntse ke sa te kerekeng tletetse gale bosibu tsatsing le la ke go betse ke bona itshwareletse jalo ka itshwareletse jena magachi ha se motho a tena dilamba yena fa ke bone le lamba e bo e yellow green ha ke sa polane le o mosweu a ene itshwareletse jena fela a thutse a ntshebile a sa bui mara ke sa tsebena go kae hai chiki ya bona gore la tala ha re se re hana o tla kerekeng mara ke nne ke tlile mogadi ya ka yena bile o e tshaba hampe ao hle modimo le bless hle morato wa ka. God bless you. Favor my boy. God bless you. Favor moshimane wa ka. Favor motho ya sa neelang a ema ka motho a tlo neela. Nela ka kadi eta so di rotse. Favor ya ntate modimo. Favor ha ba wa tseba a o so neele la ka ba mosha la ka ba moeti ke go tlo neela. God bless you. Sorry. Favor. Favor and that favor. Favor and that favor. Modimo ga favor. Oh boy, God bless you, Mfanaka. Lo keyboard lo mo jetse atle. Wa hlokahala tsatsing. Le mo jetse ska ikipa busy ka keyboard a theowe. Mo sebele. Oh, hlongwana ka atumela tlo. Tate modimo favor ya hao hodima maphelo a batho ba. Favor ya hao hodima maphelo a batho ba. Modimo ka favor ya tate modimo hodima maphelo ba. Mona ka ke mo ratang, God bless you. Favor ya tate modimo. Mona ka ke mo ratang, favor ya tate modimo. Favor and that God bless you, Anaka. Tonelaga, Hitaratsepedi. While Sabatana Lagaton, Mississippi.
ngwanaka ke mo ratang tate Pebane favor ya ntate Modimo o mabitso lao Mpho tšhelete ngwanaka o ngwana mang mba ngate wena favor moshimane wa ka favor ya ntate Modimo favor ngwanaka favor you wena ngate wena favor ya ntate Modimo favor moshimane wa ka ke mo rata favor God bless you ngwanaka ke mo rata True. Favor. Favor ya ntate Modimo o mo tshepe Modimo wa ka come on favor ena ke tswe ke bua kgetla ka wena favor Maphoso favor moshimane wa ka favor ngwanaka le kopanela ka microwave wa thekwa hape ke short breath mo isepele man mohatsa motho favor ya ntate Modimo favor ya ntate Modimo ngwanaka ke mo ratang favor ya ntate Modimo favor ya ntate Modimo favor ya ntate Modimo mo isepele tshepi God bless you rakgwebo lo nehela ka bokae okay wena le motho wa hao tsa mo nehelang God bless you Pheko God bless you moshimane wa ka motho my favorite person God bless you ngwanaka oh a kore Jesu ke morena ke mophulusi just process lemlokolosa kre khuba tsa mo bona favor ya ntate Modimo sa mo swara tsena di ansokodisa ke opa tse dintle o duma ka ke molokolla ditlamong tsohle tsa baloi le molokolla kre le tsamaile kre le tsamaile 1 le tsamaile ne 2 3 4 5 kubai short breath up ntate moruti ke nako kae yo ke gale ntate moruti mare e tla e tswang se la ntsukudisa tswang le atso le bakae ke mo fela hona le batho ba shapueng ke matswalo ga wa nehela ka ntho tshwantseng o nehele ka yona nka letsola o dutse setulong le be mo o neetse ka ntho mare ga se yona modimo a ka thusa motho eno because ke a tseba re ke plane tsa satane o na le dintho tse kgolo tse batla o mo etsetsa tsona ene satane wa hana a di bone ke mo phamisa ka lebitso la Jesu Jesus 1 2 3 4 5 6 7 hona le ntho tshwantse o neetse ka yona o shapwe ke letswalo ema ka maotwana wa pele ke ema le wena e ne le ditulo le tafole ya ba o tshaba o neela ka tsona o tshabile o neela ka diepe o etsaetse ne shapwe ke letswalo ntšhebe le tsamaile ho yena le tsamaile ne le tsamaile a go utlwe le reng e ya eng ne le bakae le tsamaile
Le mlokolotse. Kubai. Tsaba bona favor ntate Modimo. Modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu. Ntshang asthma ya lona. Ke asthma. Short breath. La entsa ka balance. Depends. Entsa ka speech. Mlokole. Let's am I. Le mlokolose. Kubai. Lenele wena le monna hao. Yona ne etse ka hitara tse pedi. Baloki bana ba kgutlile ba kwatile. Wa le sa batlanele ka hitara. Tšhelete tsa monna di tlo tswa. Ha ka neela ka hitara tšhelete tsa monna di tlo tswa. Le ene tšhelete tsa di tlo tswa. Ntate o na le tšhelete tse faseng. Moruti o bua le wena ntate. Ana kre mpone ke sile hoseng. Ntate Moruti. Baruti ha re bua le bona re a ema ntate. Tšhelete tsa di fasitse. Mosadi wa ke yona ne ka itara tse pedi baloki bana ba manifesta ba tšhelete tsa di tlotso. Molokole. Ke molokolla le tšhelete tsa di tlo tswa. Le yana tšhelete tsa di tlotso. Se se mong nka tšhelete ha ntse mosukodiso mo patala. Bo mang ba nkile tšhelete hae? Haye. Mang? Monga ngwanona. Mme na mosebeletsa. Molokole. Ya ke tlo kolla tšhelete tsa ka mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuba. Jesus name. Ausi, tla re qabanya le monna wa o robetse ka mpafatse. Ausi, o bona batho ba kae? Ba fo ntate Moruti. O nehele ka hitara tseno, tšhelete tsa o le monna o di lokolowe. Le ba kae? 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 Le tsamaya. Le tsamaya. Le tsamaya la kere 1, 2, 3. Bye bye. Come so much. Skala ntshudisa. Le batla ho ya. A ke re ne re ra modudisa. Ne di tseletsa. Ra modudisa. Le modudisa kae? Ntse sa tle ke re ke ngabo. Fentse re tsa mo fete fela ska mmona. Ya ke na taba. Beke eo ya hae e tlo bula ntho ngwe le. Hape beke eo a netseng ka e tlo bula. Tse re tsa mo ferefere mosebetsi wa mona ya ska mosebetsi. Mara ana stress ena. Tswa. Mara o re bonetse. Tswa. O re bonetse November. Lo wena. O re bonetse re batla ho modudisa. O mpone ka masela ka dingaka. O bone ka masela dingaka. O mpone. O yetsa. A ke re ntsa bona hore ke batla hore ebe o hlabile kgomo eo. Re batla hlabe kgomo. Ke hlonka maphotona kaofela. O ne tlonka bana kaofela bona. Tsena skala tor distress wa so wena so. Sama la le sa bua ntho tse ngata. Le njala mona ba le ke na le kgomo fokof. Tswa. Bye bye. Jesus name. Hey. Hamene ha me are me ka motho go fela. Batho botlhe ba ntseng di-pledge di pataleng kankane gore o ipatale kankane o ipatale kankane.
a ke na nako ke re ke rona se tswile na le moruti ke mo ratang gore o ntsa trenda ka gore yena kereke tsa hae batho ba fang batho metsi ga ba tsebe gore Jesu ke metsi a bophelo ke ba kgathetse fela hape a kry jale ke santse ke lo icleansa ka mora difaqale tsa hoseng santse ke lo cleansa a go fesle ke bike o resle ke re yona wa e hloka cleansing tate moruti ka mora dipolelo tse matla jole ke tla kenywa ke ba tate Makgetha Makgetha tlo tshaba go kolobetsa go le ka bogana a gathetse matla ka teng but wa tseba ha ke mo mametse one morena Jesu ha fihla o fetetse straight to Johanna mo isa metsing Jesu o ntse o tshikibo ke metsi a bophelo o tswa metsing Johanna fihla mo topela metsing a mo kolobetsa the same Jesu ke ya ne itseng ha monna wa sefofu Luka John chapter 9 sefofu ha se sa bone morena Jesu se tlotsa ka mathe a qetile ba tsamaya o ye nokeng o lo loko o tla fodiswa ke metsi a noka e baruti and bona ba wana o rantse ba o rwaka ba rwakeletsa le metsi a rona ba wa sebedisa khut ba wana ba etsa and ntho e shapang baruti kore when ntho e so ka e reveal ho wena ba e criticize Jesu o kolobeditse itse ha qetile Jesu le mohlana nyorua a kopa metsi mosadi wa Mosamaria Jesu a fila re o hloka hona metsi a kopa mosadi metsi ka nnete basalane tlong ke le from today bua le fear ya hao e re fear yaka le doubt yaka le what if yaka o tla tsatsile ha ke sa le ona a le sa phela honna doubt le fear le what if le tshwareleditse bophelo baka ke kgathetse le sentse nako yaka go tla tsatsi lena ke rapela ka lebitso la Jesu ke rapela moya o nkukisang di-riski o nketsisang di-riski o mphusetsang go nka di-stepe go nka di-action ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re moya wa tshabo moya wa doubt moya wa what if o tla tsatsing lena a ke sa tshaba a ke sa doubta a ke sa ipotsa dipotso tse ngata ka lebitso la Jesu moya wa modimo moya o halalelang go tla tsatsing lena mphushe nka di-stepe ka bophelo baka selemo se sa qala ka lebitso la Jesu wa Nazareta e re morena Jesu ke ngwana wa hao ke pholositswe go tla tsatsi lena ke dumela ka pelo yaka ke bua ka molomo wa ka gore o Kriste mora wa modimo e re ke a leboha ntate ke mopholoswa ya sa hlolang ya sa hlotseng a nkelwa diqeto ke fear le doubt le what if jetsa batho ba raro fela ba jwetsa gore wena o sa tlala o tshaba ba jwetsa jwetsana mojwetse jetsa ba bararo njwetse a o sa tshaba a o sa tlala o tshaba ba jwetse ga o ka mmona mojwetse e re o tla tsatsi lena
e re kutla ke kgala ho futsa moruti wa ka ka eng Lesebete o tloha tsatsing lena Ntshebeng o tloha tsatsing lena nka di-stepe tsa dintho tsohle re tlo tswela pele re dealane le fear le doubt le what if because fear le doubt le what if di ka pata bokgoni a di qetile be di o kwalla ka hara shell Modimo le bless Amen. Shapela morena Jesu to matsoho. Shapela la uketela hape. Mo shapela hape la uketela. Hallelujah. Ke kopa fela ha re tlo ikwaelang ka madi a morena Jesu. E re morena Jesu Morena Jesu ke ikwaela ka madi a ke hao ikwaela ka madi a hao ho tloha hlohong ya ho tloha hlohong ya ka ho fihla tsa bohato ba maoto ho a fihletse tlasa bohato ba maoto ke apara madi a morena Jesu ke apara madi a morena Jesu ke apara kganya ya morena ke Jesu apara kganya ya morena Jesu ke apara mollo wa morena ke Jesu apara mollo wa morena Jesu ke hlonolofetse ke hlonolofetse ha re bueng polelo ena ya Joel chapter 2 verse 20 ake le nqaleng 24 today Today Joel I'm chapter 2 verse 24 Yes. Diotlo tsa lona di tla tlala mabele. Diotlo tsa lona di tla tlala mabele. Mirifi e gaphatsehe veini le oli. Ke tla le buseletsa ke le buseletse se senyehileng se jilweng ke ditsie ka dilemo tse ngata Bomme le bontate diotlo ke ntho ka segwa nka re ke ntho kang koporasi mo o storang dijo teng ntho e ka reng cruiser cupboard mane mo o behang dijo tsa hao teng Bibele e re ho tla tla dijo tsa kgwedi ena yet tsa kgwedi e fetileng tse di le teng tsena dijo tse ding o tla di ntsha ka dijo tse ding o tla fepa le ba fetang ka tsela di sa bola di ntse di le fresh o feel hore dijo tsena ke a di ntsha ke batla tse ding tse fresh ha di fele fridge o ntshe nama o bontshe le engwe o feel hore namela ke kgala ha e fele a se jwale rege but ha e fele that's why Modimo a re diotlo tsa lona di tla tlala le ho bo gaphatse le vein a gore diotlo tsaka di tla tlala di tla gaphatseha ha rena o lapa re ke ra lapa a gore ntate Modimo o re o tla kgalemela ditsie tse jang katleo ya ka ntate Modimo o re o tla re hlonolofatsa re tla hlonolofala bosibu le motsheare re tla ja re be re gore re be re atelwe ya o qetela kena o se selo ka a tlo bua bomme le bontate ke kopa hore re etse ntwaneng re dumelana ka yona o se please ke kopa hore re tleng kana ko be ke tla ke a kopa batswadi ke kopa re respect monna wa Modimo as a believe kore yena ke a ikopa hle batswadi baka a re tleng kana ko ha re bontsheng phetoho ya 2026 ona le motho a dumelana le nna shapela morena Jesu matsoho he Amen.